bata! Kumusta? Ako si Teacher Ai, ang inyong teacher sa Araling Panlipunan 1. Ali na aron makaton. Andam na ba kamo mga bata? Ang atong leksyon karon adunay layunin nga na ipapaliwanag ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito. Two-parent family, single-parent family, extended family. Sa dili pa ta magsugod, basahon sa nato kini nga mga pulong. Mama, Papa, Ate, Kuya, Lolo, Lula, Manghod, kamo na pod. Very good! Nalipay kay ko, kay kabalo na kamo mo basa. Karon, aduna ako ipakita sa inyo nga hulagway. Unsa man kini nga hulagway? Insakto. Kani usa ka hulagway sa pamilya. Kinsa man kining nakapolo og blue? Tama. Siya si Papa o ang amahan. Kinsa man kining nakasinina og violet? Sakto. Siya si Mama o ang inahan. Kinsa man kining batang lalaki nga naka-t-shirt og pula? Very good. Siya si Kuya. Kinsa man kining batang babae nga nakasinina og pink? Correct. Siya si Ate. Ug kinsa man sad kining batang gamay nga nagsuot og yellow? Sakto. Siya si Baby o si Manghod. Unsa man ang buot pasabot sa pulong nga pamilya? Ang pamilya kasagaran gilangkuban sa papa o amahan, mama o inahan ug mga anak. Nagpuyo ang pamilya sa usa ka komunidad. Adunay gamay ug adunay dako usab nga pamilya. Adunay lain-lain nga klase ang pamilya. Una, ang gitawag nga two-parent family. Unsa man ang two-parent family? Mao kini ang tawag sa pamilya nga nag-uban si Papa o ang amahan ug si Mama o ang inahan sa pagpadako sa ilang mga anak. Pareha aning naa sa hulagway. Utruhon ako, two-parent family kung anaa si Papa ug si Mama kauban sa pamilya. Two-parent family, buot pasabot, duha ka ginikanan ang anaa. Ikaduha, ang gitawag nga single-parent family. Unsa man ang single-parent family? Kini ang pamilyang adunay isa lang ka ginikanan. Si Mama lang isa ang nagpadako sa mga anak o si Papa lang isa ang nagpadako sa mga anak. Balikon nako, kung si Papa lang isa ang nagpadako sa mga anak o kung si Mama lang isa ang nagpadako sa mga anak, gitawag kini og single parent family.
Ang ikatulo, ang gitawag nga extended family. Unsa man ang extended family? Kini ang tawag sa pamilya nga kauban nga nagpuyo sa mga ginikanan ug mga anak ang uban pang miyembro sa pamilya, sama ni lolo ug lola, tito ug tita ug uban pang miyembro sa pamilya. Usabon ako, extended family kung kauban ang uban nga miyembro sa pamilya sama ni lolo ug lola, tito ug tita ug uban pang miyembro sa pamilya. Unsa gani ang lain-laing klase sa pamilya? Base sa naglangkob niini, two-parent family. Tama! Single-parent family. Extended family. Unsa man kaha ang atong buhaton sa kada miyembro sa atong pamilya para magpabiling hapsay ug malinawon ang atong pagpuyo. Tama! Kinahanglan ang pagminahalay ug ang pagtinabangay sa matag usa. Hinumdumi nga adunay tulo ka klase ang pamilya base sa konsepto sa naglangkob niini. Mao kini ang una, two-parent family. Kaduha, single-parent family. Ikatulo, extended family. Karon, atong sutaon, kung nasabtan ba ninyo ang atong leksyon. I-drawing ang bituon o star sulod sa kahon kung ang pahayag insakto. Kung sayop, i-drawing ang triangle. Number 1. Dili matawag nga pamilya kung si mama lang isa ang nagpadako sa mga bata. Very good! Triangle. Number 2. Sila lolo o lula apil sa miyembro sa pamilya. Star. Good job! Number 3. Parihatanan ang klase sa pamilya. Triangle. Very good. Number 4. Two-parent family ang tawag sa pamilya kung diin manag-uban si mama ug si papa sa pagpadako sa mga anak. Star. Very good. Number 5. Kung kauban ang uban pang miyembro sa pamilya sama ni lolo ug lula, gitawag kini og extended family. Star. Very good. Para sa atong ikaduhang pagsulay, kolore ang lingin og berde o green kung insakto, pula kung sayop. Number 1. Pula. Very good. Number 2. Green. Insakto. Number 3. Green. Sakto. Number 4. Green. Insakto.
Number 5, pula. Very good. Para sa atong ikatulong pagsulay, tanawa og ayo ang matag hulagway ug ilha ang klase sa pamilya. Isulat sa blanko ang TP kung two-parent family, SP kung single-parent family, ug EF kung extended family. Number 1, SP. Tama. Number 2, EF. Very good. Number 3, TP. Insakto. Number 4, SP. Very good. Number 5, TP. Insakto. Para sa dugang buluhaton, pagkuha og bond paper, i-drawing ang imong pamilya sulod sa kasing-kasing ug kolore kini. Isulat sa kahon ang klase sa imong pamilya. Salamat mga bata! Ako na hinaot nga nadugangan ang inyong kahibalo mahitungod sa pamilya. Hinumdumi nga sa bisan unsa nga klase sa pamilya, kinahanglan ang pagminahalay ug pagtinabangay. Hangtod susunod! Bye-bye!